muthenya uria uretirwo na mito aramithi muthi wa itua ria muthiari gimendekithia maucenjia watho kugera riboti ya BBI ukinyaniire na itua rigatuo kuringana na woni wa acirithania. Itua riria riguciririe mawoni ngurani gatagati-ini karia maranyitaga mbaru BBI na aria marareganaga nayo. The basic structure concept says that it was actually equating the application or making the constitution to be a Bible or the Quran that cannot be amended at all. And Mr. Speaker, except by judges. Mr. Speaker, what the judges have said is do it right. And reggae is back on. So all we need to do is go on in August and reggae is back. This process, Mr. Speaker, from the onset has been marred with a lot of unconstitutionality, Mr. Speaker. A lot of public funds have been spent through this process, Mr. Speaker. Mwaho wa mawakiri mataranyitaga mbaru riboti ino mamukirite itua ria igoti na ukungwiri makiuga rihete a Kenya hinya mweru wa kwirugamia na kurira ihoto ciao na kuonania ati Mukenya ni uri na hinya wothe wa gutua matua mauri angenda bururi wake uterefu. Uamuzi wa leo wa mahakama ya upeo ni uamuzi mzuri sana, uamuzi wa kihistoria, kwa sababu uamuzi huu umetupilia mbali mara ya mwisho ule mswada wa BBI ambao ulitarajia kubadilisha katiba ili iwagawe watu wachache nafasi. BBI moyo, BBI ina mayo na direthikwa niki tondu Junet Mohamed kana mheshimiwa wa Dennis Waweru kana mundu ria ungi wothe akikora kenda kwa amend katiba ekuthio kou oe content na oe proposal iria cia thondeketwo cia proposal ni andu ati tware kwa IBC metode thini wa county assemblies nerumire mutaratara wa nginyira turithi referendum kogo BBI ndirakua. Ona kuri uguo kuringana na mwena wa mawakiri aria maranyitaga mbaru riendekithia riri ria gucenjia watho kugera riboti ya BBI. Itua ria acirithania mugwanja rihingurite mirango ya kuruguria weru BBI na marauga ndikuite amwe gucoka mahingukite maitho ma kuria mahoro marari. Riu ni kuga ati nditwitikiririo gucenjia katiba na twenda gucokia biru no tucokie. Koguo riu ni atongoria a gisiasa riu magukiuga kana magucokia kana marenda gucokia riu kana marenda gucokia githurano giathira riu kiria itua ni riao ni magugitwira kana ni magagika kana makucokia na magacokia ri. Itua riri rihete mwaho wa Kenya Kwanza hinya mweru wa kuharumiriri yao makiuga maria mothe marari thiini wa riboti ino mararongoririe kuhinyiriria bururi na ati gatiba ira irahuthirwo ni bururi kwa ihinda riri ni miagiriire mbere ya gwiciria kumikira ugaruruku. Kwa hivyo hata ile agenda ya kuweka remote control kwa mahakama imezima leo. Hakuna mtu anaweza kwenda kusema tumeshinda ama tumeshindwa. Isa lawyers wamefanya kazi yao na maoni ni ya wananchi na bado tunatarajia BBI itarudi na itakuwa tu sawa. Ripotera Inoro TV. Jitago Julius Karithi wa Munene.